Radioamateri su po mišljenju mnogih prva društvena mreža. U kriznim situacijama i najvažnija, jer kada sva sredstva komunikacije otkažu, tu su radioamateri. Ruski kosmonaut Juri Gagarin najpoznatiji je radioamater koji se obreo i u svemiru. Komunicirajući radiotalasima, radioamateri su u prošlom veku, još pre interneta i društvenih mreža, jedini bili u prilici da znaju šta rade i kako se osjećaju kolege na drugom kraju sveta. Kada sam ja bio osnovac, nije postojala šansa da ja stupim u komunikaciju sa nekim s druge strane planete putem društvenih mreža. Mogao sam to preko radiotalasa. Ja sam već došao u radioamaterizam dok su društvene mreže postojale, ali radioamaterizam živi već 40 godina i prati nekako i društvene mreže i ceo IT sektor. Broj radioamatera u svetu ne opada. U Americi je aktivno preko 700.000, a u Srbiji oko 5.000 licenciranih članova. Težnje starih članova su da kod mladih osoba i pored novih tehnologija i društvenih mreža probude zainteresovanost za radioamaterizam. Radioamaterizam je u stvari i nastao kao neka vrsta prve socijalne mreže, jer su se radioamateri koristeći komunikaciju preko radiotalasa praktično družili. To je jedan od važnih faktora radioamaterskih. To je hobi. Hobi znači jedna ljubav koja se stekne tako u nekim mlađim danima i praktično traje celog života. Tu se sklapaju prijateljstva, druženja. Tokom poplava, zemljotresa, rata, radioamateri su tu uvek kada je najteže. Za vreme bombardovanja NATO je radioamatere proglasio paravojnom formacijom. Njihov značaj se video prilikom poplava u Obrenovcu, gašenja požara na Staroj planini. Ovo se možda nepravedno zove radioamaterizam, kao da je nešto pežurativno amaterski, ali u suštini nije. Vi mora da imate čak što više, mnogo više znanja nego profesionalne neke stvari, jer profesionalno vi dobijate rešenja od drugih, a ovde sve morate sami. Radioamateri su bili uvek ti koji su isprobavali nove tehnologije i prvi su testirali sve što je bilo potrebno i uvodili dalje u nauku. Ipak čini se da su radioamateri danas prilično zaboravljeni u odnosu na to da su nekada delovali u svim gradovima i da je svaka opština imala bar jedan klub. Radioamaterizam ima značajnu ulogu u društvu u smislu obrazovanja mladih ljudi i u onim neželjenim, da kažem, situacijama, znači vanrednim situacijama. Manje se obraća pažnju radioamaterizam, a po meni nije izgubio na značaju. Nije za džabe rečeno još ranije. Kad sve veze otkažu, tu su radioamateri. U nekim zemljama radioamateri su veoma cenjeni i poštovani, jer su to svojim znanjem, veštinama i aktivnostima u lokalnim sredinama zaslužili. Radioamateri se smatraju pionirima u osnivanju i izgradnji domaće radiodifuzije.